Znači, prije što krenemo sa showom, ja bih htio se pohvaliti s vama da sam preko zime, preko ovih malih praznika koji su bili, počeo sam raditi na svojim mentalističkim sposobnostima, pa bih htio vam dokazati koliko sam dobar mentalist, ako ste zainteresirani. Naime, kao što rekao, osjećam energiju u prostoru, ok? I osjećam da jedna osoba ovdje, da joj fali nešto, da joj nešto nedostaje, da fali joj nešto od iznimne važnosti u životu. Prvo ću se skoncentrirati, samo da vidim da li je... Ok, ženska osoba. Postoji li ovdje ženska osoba kojoj fali nešto u životu? Pljesnite žene ako vam fali nešto u životu. Tebi fali. To ne znam. Ovi dečki isto imaju viška. Dobro, ok, ženska osoba. Ok, prvo ću se skoncentrirati, ali trebam vašu pomoć, ok? Kad kažem trebam vašu pomoć, trebate proizvoditi onaj zvuk kao... da se nešto događa, ja ću se probati skoncentrirati, ok? Probat ću skužiti kako se osoba zove da skratimo ovu priču, ok? I trebam vašu pomoć, ajmo svi lagano. Laura, ili ima Laura neka u prostoriji? Postoji neka Laura u prostoriji? Ima? Ovo je jače nego što sam očekivao. Dobro, ok, znači ti si Laura, jel ti fali nešto u životu? Cigareta ti fali? Di smo mi pali kod civilizacija, jel da? Jel ti fali nešto u životu? Lova, obrazovanje, pokojnika, ne, cigaretu bi ta palio tam, jel? Fascinantno, ok, znači ti si sigurno Laura, aj prvo ću ti pogoditi prezime. Ili imam šanse, jel neko normalno? Ne. Ajmo ljudi, trebam više snage od vas, trebam veći ok, ajmo Jel je? Skoro... Ok, zato što... Pogledaj si moment ako si slučajno izgubila osobnu iskaznicu. Dajte, molim vas aplauz, dođi po osobnu iskaznicu, come on, a to nisi ti, ko si ti, evo te? Ona nije pljeskula, izvoliš, Laura, dajte još jedan aplauz za Lauru i za Lauru, evo te.